dudon mi nu le pa ulenaw pol kanak sun tha chiao mo chin in fuin nan kut kan lo kai tuni thong ni kul hluan nga January ni sari tlong kai ni sim lama chun PDF Zolen asilole ZFU Vice President Dr. Kenton in CNF Vice President Sui Khar hnenah cha Kuat Manipuri Myanmar mi Raltlanpawl an Hnawh Mizorami ZORO in Ramri khar du Lonak Thusuah an Tuah timi Thuthang tharlam pathum te hi karun than duak dingi adang chu neta chiam in karun than le ding ZFU Vice President Dr. Kenton in CNF Vice President Sui Khar hnenah cha Kuat acha Kuat vek in karun siar mai ding Hello Dr. Sui Khar keichu ZFU is in Kenton kasi CC asilole CNF in Chin Brotherhood Control Area tidim kap dingi changvai nak an nei thu kanak thei leu himi hi adik asia chun chin thuan thui da kel lo achem thei non lo ding mi huatok nak le dawok nak aswak ding asi Chinland Council kun Hnawh yi hrin nam CDF pol thon hrin khat le hrin khat huatok khal kan du lo copy nan kap du asile nan mai control area thlan tlang le ha kha vakapu atula sile bom tu ral kap khal kan lau kwat lamding mai peng chiao mai kutilak timi kan thuken bangin kan tidim khopi hi SAC se midang zawek khriam kai khalin anla asile an kut sungita kan la sal thau ding tia a Facebook chamaya angan Dr. Kenton hi Chin Brotherhood le ZFU ruai tulu ban pakhat asi tu fangahin ICNCC khala chairman tuan re raulai asi Dr. Kenton in CNF ruai tu Sui Khar hneni acha Kuat mi hi PDF Zoleni Anral Kap Lubik Chief of Staff Greenland Gideonin amai Facebook a share sali tuini a share song tu tampi anesi chui a share song tu laka Chin Brotherhood ruai tu pakhat asimi salai thang te in a caption a hitin angan CNF CNA hin an mai copy asimi thlan tlang man la thei nai lovin Chin Brotherhood sung telasimi ZFU PDF Zoleni an copy le an control area asimi tidim chu an kham le an don re raw chingin tu veki an vanor hrim tum thau hin Chin mi phun lung rual nak an du ngai lo zia an lang ter re raw si an kham re raw chingi ram an nor hrim thau asia chun jiang ti mani ngai dam thei lo mi san thuan thui thi sen suok nak tiang achang thei mi si tu fang hi Chin Brotherhood in Chin ram thanglam hwa SAC athian fai thui falam copy khal lading in azuam re rawi chat kung long atang thang si hi falam anlak thuin tidim hi lading in an tim to re raw zawasi tu veki falam ka ok nak asaw san lai le saklam Chin rami u naw za te in falam long kan thin lung kan red laya hin ralamin si se ram khel thuin si se krok krol suai ham that nak rak latum tu CNF hin an mai ram simi thlan tlang le halkha walaniak naw men lovin tu vekin tidim lampanin ram an run nor tum ti kan thai hi chu jiang ti manin chaw hlan thei lo thilasi hian thil ti mi hi chu tu rawria an ban san atul ding thlan tlang le halkha kha la thei ding kawin wa zuam hai sew atula sia chun Chin Brotherhood khalin kan bom theinak zonin kanak tang ve son ding Chin ram le Chin phun pi din swa nak dinga hin mun ram nei tu mi pi le pol kom pol ziang i share labi mai du i chang vai ta hatin Chin ram khel thu le Chin ram pi kan kom thei ding ti ruat tu hi ve khroi tu pol hi an non lo longa san thuan thu moi te hi minau polin kan ngan kho suak thei ding tia kamu sumpai le sinak du ruangi CC lami vakop tu pol an va cher hlani karak simre raw mi ka tong kam vek in Tuah hin vun rel sal sela malema lai nongi thi sen so ok nak san thuan thu angan tu Chin rampi pheldar tu le then thek thlu tu ti an thuan thu khan lungi arun chuang ta ding hi chu an ngil lo kham dinga khadu churuanga tidim hi ranok saklau ralrin pe khamore raw ching lungru suai nan run nor him thau sia chun diknak le san thuan thu in kutsi in alau zau men lo ding Chin Brotherhood le a alliance pol khalin kutsi in alau chuan men lo ding o khati pol kha tuisuni social media Facebook i hot news pakhat nak sisela apani nak Manipuri Myanmar mi Raltlanpawl an Hnawh
India Myanmar Ramri Manipur State Kenton District Myanmar mi Raltlanpawl tlung thlu dinga district thunai tu polin andoi January ningani a an Hnawh sal ruanga Raltlanpawl antal boi zet tia thayasi tlungu inti tika chun kan tim kan Tuah kau kan khwa rakwa fe mai sa in rambuk pol rakwa sam fai tu khalan umzau in nei pol chu an semrem deuh ding nan in nei non lau pol chu deute kan suana tul ding deu tham suan nak ding tipuan le aphar ding le jiang man kan nei lau ato ten khosak ram kan watau sal dingi a ol lau zet ding si hi khwawa tun ding khal van chami bom an run thak sal ding si kan phan bik tia Raltlan laki mi pakhat chun zalen media hnenah asim Manipur State sungi India Myanmar Ramria hin district pathuma Raltlan thong rukrong an umi tui an Hnawh mi pol hi chu tamu tlun lam kaw Raltlanpawl bewnak mun Kenton district thunei tu polin an ma vial an doi tlung mi si an ramisin le in doi tlung phone Ramri le an phit phone thilri le ni puan kan ken mi khal in check fek refugee card nei le nei lau khal an check khilamin feu in tithul hilama rau in tithul lau laki si tlain in feter in mu swam zet Ramri swale lu ahartuk tia Raltlan dang pakhat khalin arel tamutlun lam kawi mi pi pol chu thong ni kul hluan thum December thlai sin an hun ram ahim lo ruanga India lama sahim na holin ral anaklan tuveki Raltlan an Hnawh tlung hi chu bewnak in siwai tom hlomok naka an ngai to zet tia tolsung mi pol chun anrel thong ni kul hluan li June tha niruk nia khan Kenton district nan mali khwai bew Raltlan mi zanga chu NSCM IMT mi tan khul naga hriam kai polin an mu som le an nek rok tuk ronga an mai khwale rama anak tlung kir da phone hot news pathum nak Mizorami ZORO in Ramri Khar du Lonak Thusuah an Tuah ZORO Reunification Organization ZORO press release 5th January 2025 Pakhatnak Government of India Ministry of Home Affairs Border Management 1 Division ni cha December ni kulhuan li thong ni kulhuan li nikhen mi 1/76/2424-BM-2 chun Mizoram achauzai Chief Secretary hnenah cha akwati India Myanmar International Ramri fe pok nakding thula a theiternak arun nei chui chadung thunin Mizoram achauzai Home Department khalin December ni somthum ni thong ni kulhuan lia khan cha number 22019/3/2022 Volume 2 cha number khenin Director of Police Mizoram hnenah Ramri thula thoi pe pari malak daning thu cha akwat chui tlun lam chakwat pol muin champhai Superintendent of Police chun thong ni kulhuan ngai mipi theiternak Thusuah mai sabik aswa asi chutin Myanmar le India Ramri hle ka du pau chun border pass an nei teng atul tia thu an puang zarasi panni nak United Nations UNOE tolsung ramkhin mi phun poli chawvau thong ni kulhuan sari I aphuan sonak article somthum paruk naka chun hitina chuang ram nei tu ramkhin mi phun pol chu a lei chein leitlun achauza Ramri in athen thek mi pol chu fe po othein antan pio ton theiding asi biaknak lam thil khotlang thil eilebar holnak ramkhel thua chi se an mi sa pol thon zalen zetin tlopok theinak milai chawvau an nei rampi thu nei tu polin ramkhin mi phun pol thoi berono in chui an milai chawvau pol chu pitlin sakdinga ma an lading asi hi thu phuan hi UNO General Assembly I lai an rel lai le an pass laya khan India rampi chun hi thu phuan hi thati in avot tua rak tangasi hi thu ruanga hin ZORO khalin India rampi president le prime minister nen khala lungoi thu arak simda zau siman sela tua chun UNOE Declaration of the Rights of Indigenous Peoples 2007 chu adaudal zongin ma anrun lai hi hlan liang luangi zofa pol zalen zeti kan fe pok thainak free movement regime chu anrun thiat bal border pass tel lau chun zawvek manin Ramri kanin ulenaw tlopo ok sian asinon talaw
apali nak hi free movement regime thiat bal tahatin India Myanmar Ramri kan dingin border crossing permit lak teng atul hi chu ZORO Reunification Organization ZORO chun apoi kan tizet UNAWI Declaration of the Rights of Indigenous People 2007 Article Somthum Paruk Number 10 khatnak le 10 ni naki atar lang mi milai chawvau kan mang thainon loading hi kan nu hin milai chawvau in pal khem sak asi chui ruanga India Central achauza pi hin free movement regime athiat balmi hi hlip thlasal dingin kan nge ni hi kan milai chawvau kan nei kir sal hlan lo ZORO chun anet nak tiang aswal vi vauding asi issued by ZORO Reunification Organization ZORO General Headquarters Aizawl Mizoram o tui sim zong hot news a chun hi thuthang pathum long kanun than ri dingi ramsung thuthang ramleng thuthang rekhat chu sim dewa kanun than pe sal ding achem tiang in rak ngai sak ruanga kalung oi ngai